Beli pi baro syakatup khubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san minta kes dang sa teng ke skim wa umkra itu menteri ketanat kakot kekia oba ALHEG. Jan shita yo klem yo hierarki Navy ne SDRF syapok krem bejirliu pelat ko Pensyai menteri halor ukau plastik basam syaki ICDS bat sedang kabet ding klam hajiwai lapen poye kesembut knong halum suyong. Bat mentangin pa syaki khubor bakam benya. Menteri ketanat kakot kekia ke Meghalaya ba ALHEG minta kesngi ulai itu bagi skim bayade berkajing penkuat bat jing yadaya kawa umkra na kajing shlei ke bagajing lut jangka kan kot syakasau pau klur tingka kadang sa teng hadu menta. Ubahek ulai itu bah kapor pugdang long menteri jangka water resources jangka sarkar Meghalaya ulat ho syak menteri sarkar kami ke Uma Bharti ha ke bayade bat ke skim wa umkra ke bah Shillong. Ubahek ulai itu bakati ke skim kelayat syakmat bakladon kajing yakren hapo jangka Central Water Commission bat kumjuru daka Brahmaputra Board. Henry Hadin baulai ino ikatika kam menteri kajing bud din yakini ke skim ru kalasange no. Khubor berkenang bat tunggu Water Resources Minister. Yang ada I boy keputusan dari Government of India, Khubor baga Uma Bharti. Jadi ke Water Resources Minister dan Government of India. Yang kita ke projek ke bah estimate ke adu tau arturo tingkah. Hadim bangala bunsin bala pelong meeting apo wat kadu ka Brahmaputra Board CWC Central Water Commission pelong meeting wat ka Uma Bharti la bunsin dan Singapore akam ngelayat rajkamat hadit banga hamlong syuk banga kumu Water Resources Minister ada pun lawan no berkiwi beriki Minister dateter dua mentah dengan PDI kenapa hengu kenapa budin ni kalau kamu berpengaruh dengan kena ban budin tu dia nomor apa Delhi lu ka Uma Bharti belum ka honorable Union Minister yang Singapore Government India yang water tu kawasan long tu jadi jangan tahu ke kamu kalau senya kita pun hengu bakal senya yang kita Kajing sedang ya ke Government Medical College Shillong kampat ya syaprang na kadau bahap ban pinkendria ya kajing shna na TB Hospital sya sauli leitu menteri ketanat kakot kekia uba ALHEG. Habakren hakinong tho kot khubor uba hek leitu bak sarkar karon kajing tmu ban shna ya ke Medical College sauli hakithan mau diang Henry kini kejaka kadron tangkhat nyau akar kat bagi kendon jangka Medical Council of India ko ong bagajing shna ya ki Medical College kadai ban long hapo ka arpo akar. Ulai itu meminta ke sarkar kalayo ban shim na ketanat ki kampen roisor ban penbiang ya kini kejing don kam. Ulai itu ru bakani kejing temu kandang shimpor namar kejing wan link shop link share jong kenyang jing pang corona ya ke Jylla. Fi ya ke Shillong Medical College. Kepada website ya ke MOU na do araja kadar. Ya kini di bangla shimti mengaku Health Minister araja kalai dateter. Melayu iba katu wajaka kepala sign agreement MOU buat ke KPC dan benda mencinaik Medical College yang dari hapo ka existing TB hospital ini kejaka kam dalong babiang kamar buat kisurap ru kirong ibarit dekat ke Masjid Shillong Medical College menurutkan kejaka kam dulu jadi bala ada background buat KPC kepada ki private partner dan dari Shillong Medical College yang orang iki la dalam na eman shift no yang ni jaka syate siapa sauli New Shillong tikilan pet jaka tikila yang menjuri kata tambah tu jaka kadion khat new eka dekat kum ga MCI dom ban snai ki Medical College rekam arko eka dimendai la tho siapa ka Urban Affairs bagi ladap long meeting hong ni aku kembali dengar rekan pada Minister Honorable Minister dan Urban Affairs bagi official dan Urban Affairs dan Health Department bagi revenue bagi juga buat tinggal menjur ban ai yang kita kesanakan
Hadirin ba bila maju pada sang nakal di kawan mo kanika lockdown. Hadirin bawan kanika pandemik. Hadirin kawan kanika pandemik, hadirin balawan kanika pandemik. Tiya ketika Umsawi Commissioner nagam ta TB hospital apanan kam no ya ka kubga COVID hospital. Hak tu report muncul lockdown wan la quarantine center. Dan mentai ashta sundan daga COVID hospital. Step down COVID hospital. Jadi dan daw la kham suki ya gadi kejingat kemat kabai dei bat kani ka Shillong Medical College tang ba ka Shillong Medical College kanam. Kekenhon kabaya kun bansai kamet jeng gitu ki basakut hakrem doyong East Janta Hills kila shem jeng haduk kata-kata ban betengi ke kam nakadaw ke jeng ther jong laba. Habakren bekilat pathai Khubor Menteri Ketanat Disaster Management ubak kermen Shilla ulai thu ba mentali le ko kalapoi hadu ars pak mitar bat kenihi kala de ke jeng ke bakraw wat ye ki shipai ngam ban beteng ye ke kam. Information nai Deputy Commissioner jeng East Janta Hills iba karmal ki ilai thu ba kumba shitiyo menta ke water level ke Q kumba na ke menshwa ke water level ke don chispa san feet kila puli ke after pumping ke one ke chispa ke profit haden nang to kila ya se ye gitu ki laingut ki met mo but ana haden kata pat menta ke water level ke la increase ke aspa feet Kabalong next to impossible menta ki neviru kilong ki comes irhi ban dive as of now. Tena kata kadaw ka don progress hakini ki shite yo na ka daw bachur pala Islam te as of now don shuki ke recovery ba so tenan banoi pi unde ba so tenan rek ba long ba shukwa ban pentip mai bai ba ya ka expenses hado henry tere kat kum kecing ong jong deputy commissioner kala poi kumba 20 to 25 lakh approximately me iru impat don ki details 100% impat calculate rei ong approximately will be 20 to 25 lakh ketika cost pala pelut hang tu so ladang idang continue shu ye kenika process kenika operation kandang queue rei as of now the kita ketika cost jang ka but hopefully nalian go government bikin pay ye ke buran kam marni iba it's not possible khamtam hakini ki season bu kumle mah bocor slab ngila matru last time hapo ka area hapo san kumnongi iba ngimla ban le persya ye gitu ko jor pala slab jumbun jong ko ngimla ban sei dut ye gitu bi mentaru ka la banja namar kini ki bi ki bedang sa kim don shu hakamin shaf don shopo krem tenang kata kadaw shopo krem ban sei kan ni ke jumbun jong ko kamlong ko ba sup ye ki navy le ne ye ki bri jong imo ki personal ban ba ye kan Menteri Ketanat Social Welfare ubak kermen Shilla ni kesngi ula pensyai halor ke jing kenok ba ketanat kesam degi kau plastik syaki ICDS Center ni ki jaka baju sam ni ki jing bam syaki shnong ki thau kamtam na kebentaki khulung bat kilong kemi ba armen ki don gitu ki ba ong ba don utau plastic rice mix mo te hangni nalian chungi ngi ong ba mde plastic rice ki don ki perlo ki basme to kla ki dang mut bode plastic rice don ne khau 10% hap at ha ka we ka bag 10% utau khau de khau ba la grind after that sa shnabyang ha ka shape jong khau Yau tau kau bila setui dalam deep grind and then make it back haga shape jong kau meat shoe exactly. Yau ta not only rice, inde tang shoe grind then make it back as a rice. Inde don kita ki chemicals ki kenjada wai bante ya kemet jong priu. Kata kedai nomor as per ke norms jong ke ministry kila betha bahable i kita. So kini ki ba supply yung kau kila le ya kata budan kam as per ke norms. Te hangni ngakan mau ila itu ini ki perlu bu ki manufacturer ki ong kecu ke allocation ke don hapo Manipur ro te cheteru kila ai ya ke clarification ba mde plastic rice namar ka shape it really look mitna chumo ban pe namar bo de khau ba hapsna mo but at the end he there's nothing plastic added on it tang kita hi ki kinja dawai ki
vitamins but don't come tang kita hai ba at how new come but make it back shape trong kham ke 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 jing ong jong nga pun sneu thu ha kata ko kom hari ka bahahi makin le ya gitu ayu ban tes no yo tu kha khana makin lap whether it's a plastic or not but hadu mantar ngano ba mdi plastic rice hakan kur kom bomde but still nganam ong bomde let it come with the proper testing lab testing ke report nang ta kin say thui ban convince ka bahahi kumta Kabe ting klam jong kasin ra juwai ka bajura ki man lau snem deki khun ka nyam tri halor ka nong rim ban be e ka klam ka pang ka stam bat gijing sne babun jat ha ke imlang salang na lor ban ai ngu ai dem ru yo blay try kan rat ban man bha ka rep ka riang min tau snem ru ka ni ka jing lek men ka lalong ka bayat be yat rinti wat happening ka jing penthut ka klam covid-19 da ka babut rinti e ki kendon SOP ka sarkar jilla Hini kesngi ke bedai kesngi sedang jong kisau sengi lai mit ke benta ke bakam kongsan jong ke beting klam ya ke jingle niam las dang nadu dang step bat penbut pat sakasiang kapha ne ke jing ai bam ID ye kisangnya ne kitu ki min sim bala let no ya ke ne ke siang kapha la pendep haki ying blai ne yung blai ne kamai yung bala shim benta tang daki kenthai ha ka no phai sengi pat ki khun rat ki mi ban nei ra yu sumbut knong ban pen poi ha tre ke jat lum suyong da ka ba penduna ye ki nong ye shim benta kat ba ya ka knong jong ka tien ka wet ka do la pen poi ha ying lang do da usang wat password rengkat ki wasan Nakaliang udoloi ilaka jawai upuroman kinjing uloong bagajing pinkre beting klam mentau snem kayat ringkat bat ka ain briu ain blay nakabenta ban yada nakajing pur ka klam covid-19 kumba ka nongrim jong ka beting klam hi kalong ban be e ka klam ka panggastam ka bakta e ka kamai kaji karep karyang kumta hadin ka beting klam ka don kajing kermen bakini ki aka baro kinja no Ayah ka sembuk nong darah ka da ka konrad OM sa Shillong no ka senang kemairat karwa ya ke senang yang ka teng ko ka doon da likit da usungot pasket siru ka guasan ko bumpoy hayu nang da hay di po da hay por wa wi ya ka Khubor ko siang suk suro di kon guriat ki pa ki plan wa ka jing bekre ka ni be Islam hon snap da bekre ka omdum to dukan jing perkat ye bor bru ya lai lang churuk ko ka ain belai sai di pola ya lai lang churuk ko ka ain sarkar nei benta jing pur yang kini yo covid-19 nei ba ka nong rim yang ka be ding klam ko sedang duduk di sini pon swa to ka be ding klam go be ya ka klam ka dai na do jut isitam ibakta e rep e riang ye thi ye khan ye kamai keji karam da ya ka be ding klam da penbiang ka nei menta yo be ya kani ka priut wa ka chitam emi ka jing karmen wa hadir yang ka be ding klam kamar pangkrai dai menten yo maya ya ka riwa ka jai bro e maya ya ki hukum ka adong yang tre gerat e wa blai wa pletam o e bor yora o thak ku chnong thau o thak ki kon gerat o thak ki pa ki klam wara kublai tibon ka be ding klam tu ka ben yang ka tis dang de ka ki oman ka jing ku yo wara o chat kublai tibon masa kesini tak kesini mulung yang ke sini waar yang ke tayau be deng klam so sini leyau kau man kesini kau lira ya ki deng klam na ki klo ki kijam ke ber pengkrei nai bantawan ra cha ulung pedai ki deng klam ko ke nongrim ke yang ki yo man ki deng se deng chat ki deng dua hai deng kapan yo man ki deng kau yuk det yuk ti yang ki belai Heo yo penye yong senong yong thau ne hayu ngasem yo tempat yo be ya kan yo klam na ko senong thau na ko gari ko cai guru yo ram ta ko jing pekre mestep man ga hayu idur yo yalai lang chiru ki bor yang ga ai ha to ki he senong o him dia ko jing klik yong ki na do o mi gina kilom na ki senong yong ki ado po chklo kam jo la ado po yang ki yung yong ki ha ko jing pela yong ke senong mestep ko borok Bat daki tuki khubor ngila poi syakabakut tat haduk bengindai syembiang kublai shibon.